Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Haka kat lai terek mentau nai weng. Arja kat pra. UMLA jong ka mau plang constituency. Uba eskesun. Ula penha perdana ya keji kop da ka football. Kabala penlong da ka Light Mau Siang Sports Club Association. Kabala penlong hapok madan Light Mau Siang. Haka ni kesengi keji kon ya ka final. Banyok ra ikanam lado. Kalau long hapadeng ke kenhon Light Mau Siang Sports Club. Kabala pelem no ya ke kenhon jong ka Pongkong Sports Club the Laigo Lanot. Ya ki kusnam sekirang ilek ka ya kini kesengi lasam do ba eskesun ringkat ke jidan lang. Kino penya jong kini ke jinga kom bat ukertong MDC jong ka seng UDP ubanya kon na po kanong spong soyong constituency uba Philemon Karmandai bat kiwe de ki balasha korsoba. Bangadon manong ang ni kalong ba hakini kipor ki banwan ngin penbano ya kini kamadan kaba yele kai menta namar kadap do siap bat kadon kajing ma ba kajing mensaw ya ki playar ki bile kai apo kini kamadan tie ngalabo ka skim man pentraino how news nam banwan how news nam kat prakat kendai Para kaju ke poru ngalaya kerani kini kinong peniat dong kini ka association bandang simshu ke jaka kendiat namar idignon kaman penhia ya kini ke madan bat kia tu yang aki ong makaladai ke nong kenti jong giwaipat te kaman lili kit na ka borj nong na ka borj nong sport club kinya keren ya kini ki try jaka bat ngin siya pek kumnu banne banyo man penhia ya kini ke madan bakan long ke jaka ila kai ke babyang at kum standard ka pamenta. Nagalang jonga ngaya dong ketilang ru man penhia ya kini madan pada keju ke por man penhai kini madan. Te kublai sibun ya pi baro ipat ba nganang ay musim nganya trilang bat kini ka sport association jong kini ka Light Mau Siang nganya trilang ringkat bat pigi pat ba omtan na kamata kini ka sport club ban penkiu ya ka football Andrei gini tri lang ay kibabon kibanta ban penkiu ya ka roy kapar
kayo kekuat akan dikatakan ke jongi kepada Sadin sebutnya. Ai ko ble ye kitim baro ki besim bentang. Wala kilale si Tom. Hala ke jong ke sap ke telen ke jong ki. Hari ke jingele. Yimla ban job lot borokhoi. Dan ki baram dan ki bajop. Kham tam mi kini ki atli ki tim ki bala penpu penpeng ya kene ka tournament. Hadu kene ke sengi. Kilala kila peni ya kesap ke jengki kalau long ke jing ihun ya unong pekai baro ni mata kesni hamtam sebenarnya kubre kerpang ya u lokal amele jungi wa SK sun bangi jukot ie balong we ni ki rangba uba don ke jingkit kli ya kene ka dong ka tain ke jungi hamtam hagewede but the sport long way na gini rangba oba pensilur oba aimin sim ya ki klub fair ban long lane bania syakran haban pentulun ya gini ki kami la kai football hagane gejuk gejungi menta ka desi sa ka kam ka ba ngihap ban pensilur ya ki khon ki ti gejungi ban sim menta hagabani la kai football nama ba kalong gawe na gila ban aikam ajam ya ki khun ki jongi lada kilong ki badan sap hagaban nila kai football Ya pesan peninggal berlai saja. Siapkan tunggu di bawah penurunan ini.